स्टोरी तला लंदन नेटवर्क डेली पोस्ट। हम अपील करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को। Menta program warashpi ke kubur. Yarap yangi modi ong kinong snong ke Pakistan occupy Kashmir. Tong ini ngap. Menta sakawi ke video kala pau ka Kim Khat jong kitu be im ha Pakistan occupy Kashmir. Malik Wazim na Pakistan occupy Kashmir musafirbat. Klay shabar ke jingle dan bor jong ki bahlor ke Pakistan. Namar baki IT klem yangi u bat ka long yang long sam ju u. Kum hagani ka talang ba pajak bah. Malik Wazim menong snong ke Pakistan occupy Kashmir wong. Ki polit bat ki bahalor ki lasil ka ying jongi. Ki khun jonga ki shong hasurok. Ka ai ka ban sajya yangi. Commissioner jong Musa Farbat. Tehsildar jong Musa Farbat. Kin sahab shim ga jingkit kli. Ong Malik Wazim. Yang skam malor ko hok ba ki polit ki lasil ka ying jong u. Pen bor ka long ying long sam jong u ba ki khun ban sa hasurok. Malik Wazim mentau pan ka jing muslian nak India. Ban plat im nya u bati kalong yang long sam jogu. Malik Wazim wong kani gadai ke jaka puta jungi. Kini ki jaka la long try di ki bom ding muslim bar kisik. Ong Malik Wazim. Kani ka video kawan hakaransan jogo jingkan tho. Daw nong mikmat permanen ke India si ke United Nation. UTS Tirumurti pensai kerpang ye ke jingno siliang. Kapama jong ke jing ai balak ban i de ka basuk ye ki rungai phobias basisya. Ukadaw bag United Nation barabor. Kalau pensai kerpang ya kaphobias kum ka Islamofobia. Lajar kata Tirumurti wong. Kiwei ki phobias ki don hakar kom jong ka jing isi persya ya kiwei ki rungai ki babon jong ka perthei. Khoble shibon. Story telah London Network Daily Post.